Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Amin. 1941 yılının 22. gününde soğuş başlanıp gitti. Ana şu soğuşlar başlanıp gitken benim okullar üzüldü. Avul hucalığında indi bütün bulgan Allah bendeler, iratlar, soğuşa gidip bittiler bitindi. Barısı da mında kaldı, avul üzerinde kartlar, yaş bunlar kaldı bitindi. Bana şu arada, beni şu avulundan brigadir ittirip saylap bir kalmadılar indi. Şu avulda 42. yılından 13. kıyıvarına kadar şuşunda brigadir hizmetini başkardım. Hem bir kız balağa tapşırıp gittim. 1942. yılının 13. yanvarında soğuşka tügül armiye alındık. Biz ne gün çıkışka uzattılar. Gün çıkışta Primorski ülkesinin Şamanovski pasyologunda uğraşkan garnizonda üretü çağrıları, kursları ütkenin sonunda marş ve rotalar bilen gün batış fırın kağızattılar. Biz bundan 4 malay gitkenik. Bundan bizni Egirce'ye iltip kıyganları indi. Poyuz karaptıra bizni aparası gün çıkış yağına. Hem şunda urnaşıp, şunda okullar ütip, marş rotlarga elegip bizni uzattılar gün batışka. Kalin'in şehrinde, tiresinde vargan soğuşlarda katnaşıp, biz bunda 4 malayının, 4 yigitinin ikisi yolda yatıp kaldılar. Birisi başına deyip, başından puli çıkıp, ravilman, başına puli çıkıp, ultarak oldu. Men şolay ettirip, akırınap, Ukrayna şiğine kadar varıp gittim Allah'a şükür. Ukrayna'dan son 62. Gvardiyskilerinden artilleriski balık bilen, soğuşkan balık bilen bizne gün çıkış kazattılar. Birisi Japonya, Rim, Berlin, Tokyo degen bir var bitin. Alar Uralga yakınlaşkan vakitte indi. Alar soğuş başlığa tiyişler, şular saklау işlerine katnaştık. Hem de 1945. yılının 9. Ağustos'unda dağın Japon soğuşuna girdik. 23. sentyabrga kadar soğuşta bulduk. Hem indi akırınapkına eğlenip gittik. Benim zor artık nagratlarım yok. Zatlağı degen medalini aldım. Niye aldım ben aldım şuna. Müddetten Jalgas'tan Farsça'ya etken vakitte benim ne bilen adımı köpü benim güç bilen işlengen kazıyalarına vurup palatkılarına tışlap şularla geçerge turu geldi. Şu vakitte ikincisi medal aldım. Medalini aldım. Puhniler kilmedim iken tutarıp dibeytip yürügen vakitte bir yapım benim başka getirip soktum hem de. Hem benim şunduk çok kaçardım adamlar. Manda bana Zabayevi Zastogi degen medal tapşırdılar. Hem gospitalga azattılar indi bana 9 ayga yakın. Ben gospitalda oldum. Varaşyılıp şehrinde. Gattırvali soğuşta vefat. Aytmazdin abdi soğuşta vefat. Muhammed'in abdi soğuşta vefat. Bana biz Ağlamettin abdi bilen Ferdettin abdi şu isem kayıtkan bulmuş abinin.
Бүйік жеңүүнүң 75 жыллыгын каршылаган мәлдә безнең җирлегебездә Аллага шөкер ике сугышта катнашкан ветераныбыз исән-сау. Башка җирлекләрдән күпмедә булса аермалы буларак менә шушы ике сугыш ветераныбызның исән булуы өчен без бик сөенәбез. Шушы ике ветераныбызның берсе Тәвкил абый янында кунакта. Безнең җирлегебездә Тәвкил абый зур шәхес дип әйтәсем килә. Чөнки ул үзенең хезмәте белән дә, үзенең яшәеше белән дә барыбызга да үрнәк, мактаулы булып тора. 35 елга якын үзебезнең җирлегебездә, әле бүгенге көндә дә ул имам-хатип вазифаларын җиренә җиткереп башкара. Менә шушы бәйрәмне каршылаган мәлдә мин инде барлык ветераннарыбызга, сугыш ветераннарына, сугышта катнашкан ветераннарыбызга һәм тыл ветераннарыбыз һәм сугыш чоры балаларының инде кызганычка каршы сирәгәя барсалар да, менә шушы калганнарының бүгенгесе көндә исән-сауларының кадерен белеп яшәсәк иде, инде бакыйлыкка күчкән ветераннарыбызның искә алып яшәсәк иде дип әйтәсем килә. Кырканы тулысынча белмәйм мин. Но аның бераз өлешен беләм мин. Менә жаттан укыйм мин алай. Китап тотып укыганым юк. Жаттан укыймын. Өйрәндем акрынлап, җөмләләп кенә. Менә аны өйрәнүдә бик авыр бит, ул гарәп теле бит ул. Исән-сау сәламәт йөреп кайттык. Битен кадәр бригаданы кабул итеп алганым. Ұлықта тұрмады, бір 2 айда өтпеді. Енім тігінде әшеген ішлерін райкомға бергеннер. Мұнда райком шақырып алып, мұны колхоз председатель сайлап қойдылар енді. Колхоз председательді агроном, башқалар, прораб қызметлері башқарып, мен пенсия шықтым. Пенсия шыққан соңында енді ветерандар советін жесекледім 22 ел. Аннан былай менә имам-хатип вазифаларын башкарып киләм бит инде менә 35 елга якын. Шулай иттереп минем ил күләмендә эш стажым 81 ел булып тора. Хөкүмәт бит инде менә кайгыртасыны күрсәтә бит инде Аллага шөкер. Пенсияләрне үз вакытында биреп баралар. Әле менә 75 елга каршылауга тагын да ветераннарны сөендерәләр бит инде. Аларга бик рәхмәт. Хөкүмәт кайгыртып тора ветераннарга. Миңа квартира бирүне соңарттылар. Районнан 3 кеше шулай интектек беднигә квартира алмаенча. Менә шул квартираны алган вакытта 3 мәртәбә судка барылды. 3 мәртәбә экспертиза китердек менә йортка яма. Шушы йортны карарга инде. Тишек мышыклар булды. Нигә жараклы? Шушы үйләр торырга жараклы дип безгә 5-6 елга якын квартира бирмәй тордылар. Но аңа квартира алу бәясе чыгып китте инде белән әйткән вакытта. Балаларны аның артыннан йөрделәр. Шалладан алып килделәр, Казаннан алып килделәр, экспертиза. Аларга квартира бәясе арта белән китте. Әле сугыштан соңда ярадан 5 елга якын хезмәт иттек. Ни өчен? Армияны тулландырырга яшьләр юк. Авылларда, шәһәрләрдә яшьләр юк. Ана шуларның үсеп җиткәнен көтеп без 5 ел хезмәт итәргә туры килде. Шулай иттереп барысы армияда 9 ел хезмәт иттем. Шулай булгач менә чыныгып кайтканмындыр дип уйлыйм. Армиядан кайтканчы. Анда бит чыныгып кайта, бөтен дисциплиналар, тәртипләр урнаштырыла бит инде. Анда аңлап кайтырга тиеш инде. Менә матрасларын заправить итеп куялармын иде. Әгәр дә берсендә кыек-быек кына заправить иттергән була икән, аны бит сырада тулдырып бөтен халыкны итәрәк. Шулай булгач шулардан армиядан чыныгып кайткан җегет булырга тиеш.